Ibu apal surah Anas. Apal tuh? Cing sobian teraskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Keras. Coba dulu ini pala apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi apa? Mudah-mudahan jadi ahli Quran. Kan itu ahlullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya apa? Alhamdulillah. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apa? Nah, apa? Amma yatasaalun. Itu kan saya atuh mudah-mudahan orang jadi ahli Al-Qur'an. Kan ahli Al-Qur'an ya Pak? Ya Pak. Ya. Ya Allah.